Manipod kini kabsat estong sa napud no nagan tintay patangatangay drama dito'y drama ama ng biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablaawa man pa ni Rinaldo De Pano di tala Purisima La Paz Tarlac, Maricel Pelarios kani Marcelina Kamkam. Kastimanti ko na ni kabsat estong. Dirma ng biyanang panagpasada ti sigo da pagbiyagan mi iti asawa. Ngam idisimro ti sadut ko insardeng ko kat nagsapulak iti nalaka at trabaho. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Oy, Stong, apay, di ka mapanagpasada ita. Ay, aginanak man may tanay. Awan pa'y inanakaw. Makabanog magtagpasada iti tricycle. Naginanaka manen idi namin sa nakalman. Every other day, butin ti panaginanam lakay. Apay, talaga ka di adimon kabailan. Makabanog nga raod. Kaya't kung tagritar nga agpasada. Oray kumaano agpensyon ka lakay. Ngam saan mo't? Dahil nga rod kahit. Naimbag pa na iti daduma dito at agpimpinisyon da. At dadala nga di babalay da nga agkuy-kuyakaw. Oray saan da nga agtrabaho at dalat ta kwartada. Talaga akas ta alakay. Saan tamot nga rod a pensyonado, tawan mo't na ilepas ta. Manjakon ba kayo? Nabanlog akaw. Aginanak mo't tantanay, lakay akaw. Saklat lakay nga agpaspasada. Pasiga babaros na kita kakadwak nga agpaspasada. Napigsa ka pa'y mo't. Kanawan mo't sakit mo lakay. Agpasada ka lata Uray sagpaminsan laeng, iso pa'y timat gadam. Apay aya, apilitan na kagtrabaho. No kaya't mo di isikan tagpasada. Ha? Ay, talaga akit di asadot ka Aminom ngamin istong, talagang adasad-sadot mo. Nga uray idi ka ubingam pay laeng. Kano masapul nga ibaga amin nga aramidom ide. Di ka aggunay no saan ka adagdagan ng trabaho. Sumanao ka man na kurak mila. Di mamaw ti marikrik na. Ado ti an-anayag. Ngamjaklay bagbagakin ka. Ay na, am-amukan istong. Pambaritis ka. Anyat linutom ama si Damila. Mabisina kaon. Indadang kulatay na bati abukol ti balatong. Awan mo't mailuto asidaeng. Takasano, di ka mo nagpasada. Okay, namamlatan ti mapasadaak. Di ka mo agdiskitaran. Pag diskitarak ko umutangak, ay saanon, amumut ajak kayat ti umututang. Ay katin ka agdawat ka rin ti anak ta. Mabainak, sikan ano magagat ka. Makamuka. Agdiskitar kay ti kanam, ta agdiskitarak may. At kanya-kanya talangay. Nagalas mo't ti kasta pa nagsasaumon. Kasla sa anak nga asawa iti kasta nga ibagbagam. Lakaya kaon, nabanduga kaon, nagtrabaho. Hindi mo pa'y amot yung makitinulong may. Tumultulong akmat. Naglaklako ak ide iti agdudumaan ateng. Inaldaw ang nakasusuunak iti nakalaba alako. No nagabrod ka kung mga minide, di nakaurnong ta. Kahit si kakuman at inagabrod. Jak mga nag, rumarak ta da papanak. Papanam. Inak makipangan iti balay na kita anak ta. Napurga ako diti bukbukan. Ni apay, insardeng yung tagpasada tatang. Way ta, nabanuga ka na nakaw. Ag-retire mo ta. Aginanak mo ta. Nakaada kayo day ta Sana balay tanada kwartami ikanda kayo. Malaksid ano awan na talaga. Angam no kaya yo, agnaid kayo dito'y balay tapno saan yun na problemahan ti kanan nyo. Ay saan? Kababain mat ijay asawam. Sumanaon tumanay. Diyak kurso na dati pa nagngiw-ngiwat di asawam no daduma iso saanan. No adamay to diyaw, pagyamanan may. Tanay, bakit ang ninanangyaw? Lakayak matay. Kasapula kaun ti ina na. Apayag di yung kanduan ni nanang ngay may ratang. Ay, nagsinong ba't kamay?
Agkakanat ngamin ti ibagbagana sa pinanawak iti balay. Nangan kayaw, Wine, nakipangana kiti balay daading mo apelay. Imayak ang mga no damaited mo akwarta anak kaw. Awan ngamin trabaho kaw ta nagretiro akaw nagpasada. Anya? Apay, nadadaan di paspasada yaw. Saan? Kaya't kung tagina na. Oh, at ito isang aribo. Pasensya kayo no dahi tapala ti maitid ko. Awan pa'y ngamin sweldo mi. Ay kat pagyamanak latan ano mano ti maitid mo anak ka. Anda igatang maiti kanin mi ijay inayaw. Ay ayabak da tatang kananang dito'y balay. Tapno saan da na problemaan ti kananda. Ngam di da mo kayat. Saan da ka no mapanawan ti balay da. Ay na, amumute nang iti dadakkel ta. Napatag kadakwa na ti daan na balay tayo. Sa bagay matkit di No, anda kwartata, ikantalat ta idan. Takaasi damit. Wan amanong. Ngam panagkunak. Napigsapay ni tatang. Nasurok mo la 16 na. Ngam di na magkayat tagpasadan. Ag-retire ka nung arudahin. Masadot siguro na. Mila ba ka? Ayan na ito pisang-pisang ba daw? Apay aya, nisnis dagi jayon. Apay ngay? Sayang, nagadupay na gijay. Nakakarton ti daduma, tanaimbagla apag nisnis. Hindi ka man mangalat na isuot ka. Apay pay lang nga isuot mo dagi jay, kat pang nisnis nga rudan. Basta mangirwar ka. May sa t-shirt, kan pajama. Wano purunto nga pisang-pisang. Isaw ti isuot ka. Dito yan ti pagpwestuak. Pipya dito ito nalinaw. Kan adaw taglabas sa tatao dito. Ay, irwar kaun tayo binalon ko alata. Dito. Palimos kakapsat. Maasi kayaw tilakayaw nakaskanyak. Nakapsuta kaun. Adon, tisaksakitin ti bagay, isadya akong makatrabaho. Palimaos, kakabsat. Nay, nangalaam di ta kwarta bilbilangam istong. Ay, natgadak mo't Mayat mo't gayam tag palimaos. Ano ti mapalimusan no ano ti tao. Anya, di mo kunaan anapan ka nagpalimos. Ay katanya pa yung ay. Awan no jak aramiden ti kastaw, saan taamangan. May mayat gayam tagpalimos ngam agpasada. Makabandaw tagpasada. Nagpalimos ka. Dakulap mo lati mabandaw nga agitay-taya. Di ka lagbain ngagpalpalimos kat makatrabaho ka pa imag. Masadutak nga rudain. Uray, takasla, laklakayan una yan ti rupak. Kaslaklag, tawinan iti 80 ta matyaw ti rupak. Iso ano, daduma. Dapat pagsayaatan ti matyaw da rupa, no kakasti abanag. Ay, Sumurot ka kiti kanyakin ton bigat bakit. Ta sapahan ta ti mapanagpalama. Agkuyog ta tapno adaw ti matgedanta. mabainak. Aglako ak laengen ay itisuman. Agluto ak itisuman ta iso ti ilako. Ay, baka mo ka. Kaya't mo ka tagbambanugan. May mayat palama na nalaklaka. Agtugtugaw ka na diigit ti sidewalk. Palimaos. Maasi kayo iti lakayan. Asaan na makabaal ngagtrabaho. Palimaos. Sir, Palimaos. Madam. Di kumpare ka pensyonado ti sumungad. Ay, ikatak ti balabal ti ulok. Pare Carpio. Palimos mamait. Palimaos. Ne. Sikapat gayam na ita pare estong.
Apay ngagpalpalimos ka. Ay awanay. Nakapsut ako ng trabaho paray. In Sardeng County yan nagpasada ta jak kabalanain. At ang amin sakit ko. No jak agpalimaos. Awan pangalaak. Ti paggatang ko iti agas. Ay na. Kasi kamot nga ron pare. Mabitla, ha? Dito'y. Awatom na ito, tayo supaya paggatang mo iti agas mo. Pasensya ka na. Tayo talat kwarta akon. Diyak pa'y ngamin naawat tayo pensyon ko. Ay na, dakkalabanag na ito yun paray. Naimbag ka pa'y. Agpimpensyon ka. Siyak nga'y. Awan lang arod pensyon kaon, masaksakitak pa'y. Nala, agpaagas ka, pare. Bayam, tano, adan to kwartak. Ikan tumanen. Ay na, agyamanak paray. More blessing to come, paray. Adto ti kwartayo, tatang. Naamwak ti pa nagpalpalimos yo. Sardengan nyo man tagpalimos. Apay, iba indak nagpalimosak. Ito tiyap mau ka pangalan iti kwarta. Ikarigatan mi kanimanong riti mang iti kwarta kada kayo. Basta saan kayo nagpalimos. Pangaasiyo kuma, tatang. Adaw, ti urnong kao. Nandanin mapuno to idak kalagarapaw na pag-urno nga kiti kwarta, bakit? Embaga lang arudan dagiti anak mo asar dengamon ti kastangar aramidem. Ngem natangken ti ulom. Apay ay alap dandakit pagsapulak nga rudmot na itaw. Tingarod made, agpampamarang ka masakit. Katawan mo't sakit mo. Benbendaam tasakam, tapno agparang akas lalimtag. Agpampamarang ka nakakaasila unay. Ay ikit, diskarting araw. Di ka katagyaman ta makaurnong ta. Tulungan nakit ding aglako. Uray siyak ti agluto iti suman. Basta tulungan nak nga agisursor. Ay, masadutak. May mayat tag palama ta nakatugawak lang iti sidewalk. Ne, pares tong sikamat gayam. Sumra ka. Nakapasar ka, may. Uwan man paray. Nakita nga men tay wheelchair yaw. Di ta paraangan yaw. Di yun samat usarinain. Ay, sana na paray. Awan mo ten na hindi ka bangis ko amang usariti na ita. Mambali na dawatan ta usariklangan paray. Makapag nakapay mo't paray. No naduma kumapsurak at aglusduyak. So may-mayat na wheelchair ka. Ay kit wala. Alam latan pare. Agyaman ak pare. Kinun gayam. Agpa-operaak no next week. Kurang pa ito na or ko apag pa-operak. Amangan no adamited mo nga. Uri basit na tulong, pare. Naimbagkan ka, agpimpensyon ka. Sige, pare. Ikan ka. Talaga natangkan ti ulo ni tatang, nanang. Wan nga rod agasam naka-wheelchair ijay sentro agpalpalama. Agpampamarang masakit. Una yun. Di lagbain ni tikas jengar aramidan na. Numamuan man ni Manong daytoy ay sigurado nga ungtan na. Ay, sukir dayjay nga amayo. Anyalangan nga iti ibagadag iti tao. Numamuan datar aramidan na. Ibagadan tukit di apabaya kaming anak yo. Wan nga rod ikanyo met iti kwartana. Ngem saan latta makontento. Kayat nakano ti makaurnong adagos. Jak amo no anyat iyor ornungan na. Siguro, nakaurnong kayon anya, Tatay Stong. Tadakkel lakit di ti mapalpalimusan nyo. Adamat ba set, Jigaw? No kayat mo,
Adda na pintas apang yan vesam iti kwartam. Ag triple adagos. Ha? Anya nga dito? Jay papapanak tata. Dakkel ti taya ijay. Ngamno kayat mo. Inayon mo iti kwartak ti kwartam. Tapaadon ta. Ha? Invest ko nam. Sa ita. Taya man na hindi bagbagam. Agpadamat la dayta tata. Aguray agurnong akpay. Nayunak pa'y jay urnong kao. Alang rod. Ibagam tulat ta. Nung nakaurnong kan. Tapaadon ta. Tata. Ay, makabanog mo'y tagpalama. Nay, kunak man no kunam analagan at trabaho ti kasta. Makabanog mo't ano bumayag. Nang rona no awan mangta di ti palimaus. Kat agretire ka manen Ay, uwad siya. Masaduta kung agpalama. Kat husto nga minen Adan samot urnong mon. Adan umdasan na dya apag negosyo ok. Padwak na dya. Anya ang negosyo. Basta, mamam daw. Sugalan samot to'y imayan ta jigaw. Wan, tatay Stong. Di ka madanakan. Tasyur hitay to'y. Umado ti kwartam. Kasanungay. Kadyak matamam ti kasta. Siyak nga rod ti makamu. Siyak ti ang gunay Basta itad mo ti kwartam kanyak. Alang araw. Makamuka jigaw. Oh, adto yung tinagbalinan ti kwartam, tata. Ha? Ala. Madumot law na yan. No kunak to mangaminkan ka, tata. Nagtriple day ta. Inton maminsan, manayunan pa day ta. Mayat mo't gayam. Agsublitan to maning numaminsan, tata. Bumaknang ka dito'y. Apay, nangalaam di ta kwartam. Nagadumo daytan. Ay, katay tubo ti kwartak Sukatakaw to'y dakalagarapon nga alkansyak. Sukatak ititimba. Ibagam tagpay so kanyak. Nagtakaw kan samot. Saan? Anya matipagkit kitam kanya kaw? Anya ko magapo ngay ngagtakawak. Basta da naginbisak. Kit imado adagaos bakay. Day, kita tamangan nutilar aramidam. Wano, makisugsugal kan. Ay, sana siyak. Ni Jigaw. Makitay taya aklaken ko Makapabak nang gayam di papananda. Ay naistong Nabayag kuman abimak nang dayjay ajigo. Ay, kat sa balimot kanya ka. Talaga siguro nga agsuswerte iti dahi tao. So nga idulin ko dahi tao, paadwag to pa Di ka nagsubli ijay. Umdasan day ta pagpuunam iti negosyo. Ado daytan, sayang numapukaw. Umado dahi tao, sana mapukaw. Tulungan na kiting agbilang, dubyan taman abilangan. Nangabak tamanin, tata. Ay na. Mayat Wow! Bumak na nga kung sigaw. No kayat mo, itay ata amin rin. Tano mga bakak, isardengtan. Ditan ang subli dito. Itayata amin na ito. Dito yung nagadunga inabak ta. Wan, tata, tapno umadupay. Makagatang kan itilugan mo, no agawid ta. Alang harap, sa nabalay ta, agsuswerte ta. Sigurado ang mga bakta. Adakan, anyat orasan, apay nga itakalaan nagawid, istaw. Di ka agluspak dito'y ayan tiri daw umunag ka man. Apay, anyat sangitam. Nagsayang. Sayang nga talaga ba kahit awanan di nagado ang kwartak. Anya, apay. Naipaabak mi amin ay. Sayang nga talaga. No apay mo't nga minandi kampela nag-aaway. Ano kuman di kwartak.
Ay, ang sayang nga talaga. Ay, daytan ti bagbagaken ka istong. Anya nga'y di na ikisap adagosan. Mamatpati kan tumo ngamin dita. Idagel na kaladay ta asugal. Nagsayang. Sayang. Istong, manganan. Sana ka mabisay. Awan bibisinak. Awan ganas ko amangan. Awan ganas ko nagbibiyag. Ay, agtal na ka man istong. Saan at tila ibagbagam? Tumakder ka ditan. Kas kalapimpiman anak katugaw dita suli. At dabot tugaw. Apay adita pa'y ti pagtugawam. Kunak no makagatang akitilugan ikaw. Kunak no mapadakkel kunto'y balayta. Kunak no andan pagnegosyaw. Agam napukaw akas lasaw jay kwartak. Ala, husto daytan. Awatem tinagbanagam. Tanya nga'y natangked mo ngamin ti ulom. Dinak mo dengdenggen. Panawanak dito, tatumpa kaklangan di tatawa. Ay naistong aya, saan man atila ibagbagam. O may kakit din tamangantan. Naimas di si daan ta. Balatong asinagpawak ititinapa. Kaslawanan na pulos ti pigsak. Kaya't kunti agunat. Kaya't kunti aginanamila. Anat serbit ti panagbiag no awan mat makukwarta. Igatangan na kung itilungon ko bakit. Anyat igatang ko nga'y katawan mo't paggatang. Ha? Alakit din, tumakder ka di tanistong. Mabirukan ti kwarta. Iso asaan aday ta, ti pakadadaulan ti utek mo. Ne, tatang, adda kay magayam dito arubayan niyo. Kumusta kayon? Ni, tang, anya tang-tangadan niyo dito punti guyabano. Adda bunga na aya. Uy, tatang, agsao kay man. Mangmangagdak wano saan? Nagsayang nga talaga. Bakna nga kumaitan. Ay sus, ay, umay kay man. Sumrag kayo dito balayo. Sumit nga tan. Nga madakay pa ilan dito ruwar. Umay kayon. Kasta na taamayo. Kanayon ang maikulkulang. Saan nga agsasao? Awan gaganay gayan na. Di pa'y kat agdigdigusan Anya? Kansaan amang mangan. Di pa'y matmaturugan. Agsangsangit latan ti kukuan na. Kat pilitin nyo amangan No kasapulan na subuan nyo aramidan nyo. Tapno saan nga agkapsot. Ay na, subsubwa ka na ko. Ngam di mo't agnganga. Iso apag nga iso amasubwak. Ngam di na mangal-ngalan kantil munan. Anya? Di na ngamin maaklon ti pan nakaabak na. Agasam mo ngamin jay impaabak na akwarta na ngay. Sanga timba ko naman. Ay, basol na mutlaang Ala, diyo pa'y lang arod ungungtan ni tatang. Tamangan no ad-adda ma-stress. Ay aywan nyo lata. Nay, istong. Nakadalupisak ka pa'y mula di tadatar. O may kaagiddan maturog taan. Maulaw akong Mela. Matayaksan. Anyat sasawam. Ay ayaban na kong raamang kanilang ko. Umay naksuksoko na rin. Agpuraw amin na makita. Ipan kung sana talaga. Ay sus, istong. Agpaypay sudaytan mo now. Agar artista ka laang. Istong. Ala. Napukaw nan sa mga agpay tipuot nan. Ay na, una yan aya. Ay istong, agring ka!
Si Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Ay naray anak ko, pasensya ka nun na disturbo ti panaturog mo. Itaray tayo kuman ni tatang yu iti ospital. Ha? Apay, Nanang? Agkakapsot, di mo't ngamin maturog kan mangan. Napukaw na ti puot na. Nagpusyaw. Sus, mabit lang nga ron. Tagrubatak, Nanang. Timpuarte agduduma asakit yu idi na stress kayo tatang. Wan nga ron, anak ko. Katanya ngay, pimayson ti panagpampamarang mo ide. Talaga masakit ka itan. Kan talaga ang mausar mo, jay dinawdawat mo a wheelchair mo. Bakit? Ala, di kag sangitan tatang. Di kag danag, tasaan da kayo abaybayan. Di kayo unagladladingit tapno daras ti panaging bagyo, ah. Pakawanin tak. No saan kayo ngayon pangpangag iday? Kitagyaman ak nasaan dak abinaybayan. Kunak no mabagtita kiti dayda panawan ngam kaasina nalabanak mo ti kasjay anapagtang iti biyag ko. Gapo kadagiti anak ko ken iti asawa. Ti pagyamanak ore kasjay ti nararamid ko iti kalabas nakasuporta latta ti pamilyak kanya. Inot ti panagimbag ko ket itanapigsaak manan kat agtintinulong kami ni ti asawa nga aglutluto iti suman nga ilaklako mi. Alakastan tugayem mo estong. Alagagayam di tan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script kaniti drama tigayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.